pelak bro kumno bilang cek iklannya pelak bro kani ke phone iPhone 6s kadai gini pelak bro kani ke phone karung te LCD ru kalong karung kani ke phone itu te LCD ru kalado te pelak bro customer yang pelang kumno kalong ke phone kadang long su te charging ru kadang rung te charging kadang rung te cut screen te kalong black long you long su teng hap change dah kabare ini te pelak bro akan di video kuno ngan change kini kuno ngan clean digital kini berkhat te pelak bro long bay ini akan video te mas sedang rekam patut boleh sebut bapa ikat video baladap boleh share jarngu boleh ku kuno IP sebat nih to sedang nok bang nih sedang rekam pelak bro te pelak bro kani LCD te ngan penat kani ngamiok boyong atau mahap penat dah balik toh kita ri mana kait ni ngan penat ni te pelak bro nang ni asu sedang nak rekam mah te pelak bro ke phone kalau on kalau charge ke phone dulu dan perintah no te pelak bro ke phone kalau charge ke 100% ke dan spot tambah di barung ke phone ada spot sama biang dari dah spot hingga di bekarung nak ada ke LCD kumnong to nomor customer kampak senar tambah to pelok perlok kumnong terekam dengan kami nembiang dengan fix berkhat saya mah te pelok bro ke phone kalalong boleh share jarngu pelok IP bro bapik ke video te pelok bro boleh share jarngu te sa like sa subscribe lang ikat channel jonga bat sa share sa comment te boleh share jarngu IP pelok bro